Kama umsibona wanda suka ekhasi kuthose lokho ase mina into engathi yangi-motivate kakhulu ngingayi-olidi ngithaya esayidini la olidi into engimotivate kakhulu ukuthi uma wavele bengasathi into angibona ngasesikoleni but yasenesikhathi sami ngaphethe mina olidi le nto lofuna ngiyenze angiboni ngizongisiza nayo into yangisiza ngibona ngifisa nami umuntu abebhola ngakwazi ukuthi so lokho kungenza ngiqhubeke ngipushe konkweza ngimicontact bona ngiyakuzwa ukuthi awufuni but-ke cela at least uqede isikole ngeze uyaqhubeka nebhola ngathi hayi lokhu kunakho akwenza ibhola into engikhule ngiyithanda sengisasomntana vele cause bengakafika i-professional level ngidlala ideki every weekend esayidini likayithanga kungi-motivate